Burbay tüt salış gerek mi? Cerdat saltı cerdattı. Zaten çocuk parça gerek. Seket bol Yine gün petan sarılmağı da şaka. Abi gayreti birbirine. Baldı koklayayım. Baldı. Kara, zaman cengiz. Ha. Kara, cengiz. Atası var mı ki? Bir kakasıcı. Agas çekilir. Çekilin alama. Assalamu alaikum at suyucular жылқы görmandары, саяпкерлер амансыздарбы? Макей бүгін Жалал-Абад областы Нокен району Лелин жол жергесінен ушул сиздер көрүп турган эки ат сатууга чыгып аткандар. Бири тектүү дагы бирин эсинен маалыматын алабыз тугандар. Анда эмесе маалыматын бирден баштайбызбы, кандай кылабыз? O birden başlayız. Ошо карадан баштай берели, э? Karadan başlayız. Аты маалыматын айтып кийин нары бери бастырып атты көрсөтөбүзбү? Ya bu tagi şu Sovetski'den gelgen. İlyas degen akadan çıkanlar. Bunun atası özü 1.70 ele boyu. Атасынын бою, э? Kuşlu atıyla bunu nüp kalman çalatıyla. Атасын. O. Anan atası Özbekistan'a düşüp gitti Kartaygan'da. Şunun atası bu? O. Ha. Anan giyin bir yıl nüp kalman bir yer yapıp gelip ulaka ayıra koydular Allah'tı. Ha. Kulun düşkönde nereden ben özüm cezlem aldılar kulun. Rezakattat oldu. 1.65 oldular. Giyin gayra şu nüp kalmanlara jakşıklığa sattılar. Şunun şeriklerine? Yok bunun akasın. Bunun akasını. Bu giyinki жылы түшкөн колун да şunda. Giyin oynanan. Ha. Anan bunun akasının bultırıbı murdacılığı nükü 17 bin dolara sattı. Anan giyin bunu şu attığım balası da kulunda 200 bin dolara satılgandı itti. Şuna? Bizge karan. Ha. Anan kundan da bizge yapıp verdiler ürettiğinde ya. Hem caylağı çıkardı. Ha. 2 yıl kundan pıhtısında caylağı bilip yaşa takşaldı. Anan bultır cayda özgü aldılar da. Aldım şundan beri çağ atadı. Şimdiden çağıldı özüm pıhtısında biri daha ulaka bargan mes. Bu yıl da bizden başlayıp sezonga çıktı. Ulağı yaxşı. Gelega zor barat. Anam 3 kayak öte 3 kayak da jengiller da. Жаңы тоңуш менин баласы кичинерээк болуп калды бульчу. Boyu kança şey bolat? Boyu şu 1.50 de. Boyu 1.50. 1.50 narak beraber. Yaxşı, malumatını ayttık okşay da boyu 1.50'nin tegereği. O gelesi öte zor ama. Gele barışları zor. Salıvam görse olur. Koymalga minip besap pişkan eken ata. Salıp bağını. Takşı alıp. Jaylonu geçip gelip Xudo kalasa. Arganda adam alıp jaylogo деле кыскасы таке колак чабып ойнойм десе да боло берет экен. Атты эми нары бери бастырайлы. Мына жылоолорун көрсөтүп жаныбардын. Katı attırdım. Şundan ekan. Күчтүү экен. Oho жаныбар. Telefon arıp gitti. Болды to'xtatar. Ha, yaxshi ekan.
Baсын qancha qo'yabыз endi buni? Bunun basın yakın elimde. Zaten aldı. Bu gerek olmaz. 170 milyon. 170 ming so'm, ama biroq qulunning da o'zi 200 mingga bo'lgan, ha? Bunun da özü 200 milyon algan. Ha. Sası tegi жақсы аттың балдар екен да бұла? Tegi жақсы at bulası. Bunun şakası var. Sürekli taş yapmamıza boş koy. Болды. Hatta yaktarını çekin. Arka жақтарына. Bu сан көштері башқаша екен ана жануардың ше. Күшті жылқы екен да. Болды şeyda. Keyingi atты шығарабыз банда. Öte zaten. Malumat толық эле болду şeyda. At olan oldu. Ha, şul eкен. Boyu birlikte neydi? Жетелеп параганга жошат, а? Қараң өте жош. Мен олыққаны менен қарап жетелеген өте жош. Мингенде өзгөрөт да bu. Ha, Tezlik öte tez. жақсы екен ат. Tramba istekesi çok. Ha. Malumatını айтып бүттік оқшайды. Жануар, көкіректерден башқаша екен жануар. Güzel, tolu. Şunday екен, а? Беркі атты бинеміз банда? Окей, құрсанттың екінші ат. Оған жуын атып кен бұл, а? John, Так, малуматын айтайлы дағанан, амындағын, анар өр бастырып, атын басығын, қылыс орыттарын көрсетейлі. Bu şu hakem ki bu dağı. Aha. Zaten mükesini ki. Onu şu aldı ile. Alganla bir ay olup kaldı. Aldı ile onu kök almanın atken bu. No, bazar qoğan kök alma. Bazar onun üstü kök almadan aldı onu. Aha. Aldı şu bir aydan beri kara otar. Arı kırak ile. Hı. Onu koydu. Çoğun yol bir жақсы geldi şu. Ова, жоғын жол екен, а? Yaşı жаңасы. Жазға 4 жаш. Нарқыдағы 4 жаш, а? O alдағы 4 yaşça. Boyu 50'ten öydірақ bu мұнықы? O bunu bu 50'den жоғарырақ. Anıkı da şu 1.50'den kəm емес. 1.55'den naraq berak da bu. Aa, Ama жоğun жол bu жақсы ат екен bu. шындай екен, а? Нары бері атты көрсетейлі екен, бойын жашын айттық ем. Көк алмадан келген екен. Толық жуын, кәлләлер чоң екен. Жақсы екен ана. Bu şu ulağı dep жақсы деп келген, анан бізге келіп bir daha ulaqqa çıkmadı bu şu. Hakem үйünde şu. Özüyle qarап turdu. Ова. Ол boşodu ulaqqa бар, ulağın tekeri. Улаққа салын елеге? Ulaqqa salın elek. Bizге келгенден бері салын elegen, burun salgan eken алар özüle. Burun egесinde. Жоқ, ama яман жуын ат екен, а? Ama жоğun ama zor. Кәллә мен мойын бірдей ғой. Жақсы. Бойын айттық, жашын айттық. Теги ошақтан келген екен, бір жақсы жылқының балдары екен да бұл да. Көк алмадан келген. Басын қанша қоябыз енді? Bunun basını şu 220 dolar. 220 мың сом, а? Şu өйді жаққа қаратып, нары бері бұрып, ішін жылоларын көрсетіп аттың. Болдық шейтанда. Басын еле айтып қойдық.
Bası 220 min. O 220. Kızıkkan adam çalıverir da salsa dolaşıp. O çalıp sıraya geçelim. Şeker gözlemeye bak. Bal. Videonun zintikleri Özban'da.